Assalamu alaikum ardaqtуу mekendештер. Tezkavar kanalı bugün Oştoğu Uçkun Mal Bazarına geldi. Algaç ile biz Uçkun Mal Bazarındagı çavar attardın, жылkılardın, tay kunandardın bağlarını bilip berебiz. Bizdin kanalda көрүп туруңуздар, biz hazır Uçkun Mal Bazarına kirip keletabız. Oң taraftagı kod menen kirip keletabız. Kança boldu aka bul? 35. 35 bin boluptur. Azırkı kunacın. Torpoksuz kunacın eken. Oң tarafka kirip baratабыз. Hazır tay kunandardın birinci çavar attardın bağlarını bilebiz hazır. Alыстабай туруңуздар. Примерно 50'ge жақын çavar attar kiriptir, hazır көрөбүz. Ortada turat. Bir çekeden surayız. Birinçiler üçün suraylıca. Kança deysin diyorsun bunu? 70. Yaşı kança? Bıştı. 70 bin de otasın. 70 bin. Hem nesi var bunun? Canı ürençik be. Yakşı. Ya kança de otasın bunu? 150 de otasın. 150 de ot. Ona bulan tartın ona. Ya bu kança bol otadı ken? 250. Yaşı kança bunun? Ekası. 250 bin som. 200'ge şart verirler desin. Bağısı çıktığı saardan beri aka. Kança kötürdü? 110 binge kötürdü. Aka telefonunuzda ayt koyunçu bir. 773. 10 87 87. Atınız kim aka? Ulan aka. Ulan palvan akabız. Yaxşı. Yaşı kançele bunun? Ekası. Nesi var aka bunun? Barı var. Ulağı var eken. Buna. Qarаңыздарчы. Ekası. Buna kança aka? Siz Berkin'e ayta vermeyi, özüngdüküzünü aytыңыз. Aka bu Baytal. Baytal mı? Ana, aka Baytal'da aytыңчы көрөлү. Yaşını aytың. 3 ası. Pulu kança? 90 bin som. 90 bin som. Yaxşı. Nesi var? Uyuru var mı çok mu? Var uyuru. Qayerda жүрgөн? Alayda жүрgön. Yaxşı ekan. Öte sonu. Janagı көк atqa keleli. Butu kolu uzun atlardan beri körüp turasızlar. Yaşı kança bunun dosun? 3 ası. Akçası kança da odası var? 150 bin som. Nesi var bunun? Aytem takalı vay. Özgen bilbeyt nesi var ekan. Ulaka yürünelik bel. Önörünü ayt, önörü. Yemi yürünedik hem. Öneri var mı? Uyurda жүрgөн. Yaxşı. Kança deysin emin dostum bunu? 150 de otam. 150 de otasın. Telefonunu ayt koyçu. Telefon ayt pele koyun şu birone. Ayt vereyim. Birine ayt koyar değil mi? Pazarga çıktın hem satasın da bari. 31 06 93. Kança menen? 73 menen. 73 menen 31 06 93. 06 93. Eğer de uşul көк at sizlerge kerek bolsa, hazırkı men aytkan telefonga çala beresizler. Oho, mına başkaça koy arkası. Allah. Kança deydik hem bunu? Kança deysek hem bunu? 65 bin. 65 bin. Satılışı. Yaşını aytыңчы? Ulan. Kunan. Kunan 65 bin som. Yaxşı. Bununuz kança? Bu 57'ge vermeye adam. 57'ge vermeyit abi. Sizge emes bu? Menikmez. Men bağlasam 57'ge vermeye adam. Bağılsa 57'ge vermeyit atken. Yaxşı, keyin kattарды көрөбүз. Bu katarda atlar köp negizі. Kança deysiz bunu aka? 60 bin bolur. Atыңыздың дағы turuşu başka, özünüzdün de turuşunuz başka çok aka? Pulu kança? 70. Жылы жашычы? 4 ası. Maşinan жылын сұрағандай сұрап атам aka. 4 асы. Nesi var? İşi var. İşi var eken, жақсы. At көп ekene bazarda. Qarаңыздарчы. Men bir çekeden көрсөткөнгө hareket kılam. Aka kança deysiz bunu? Kança? Kança kaldınız? 75 kaldınız bu. Kutlu olsun aka. Öyle yete attım. Getirikler. Talpada kalıp ketmeyin ana ne? Ya 75 kaldın dedim mi? Ekası 75 kaldı duruşunu. 75 bin som kalın kanat eken. Ekası. Oldu da hazır. Buna ağamdan sorayınca kança da odatken. Kança deyse ka bunu? 80. Yaşı kança? Bıştı. 80 bin som. Kök bıştı. 80 bin som eken.
Ortaga kiradi. Bul qancha puli? 150 ming bushul. Buna Ulan aka münojdama berib atgan at 150 ming so'm ekan. Ekasi. Ulog'ina garantiya deydi. Buna chavuşuna garantiya, ulog'ina garantiya deb atat. Eğer жақсы сөйлешіп көресіздер, qaysi telefon nomeriga baylanishamiz? 73 10 87 87. Sizga chalaveramiz, ha? Çalaverasiz. 73 bilen 10 87 87'ge chalaverasizlar. Ushul atda alsangizlar bo'ladi. Keyingi atni ko'rsatamiz ham. O'ng jaqdan ketaverayinchi. Aka, buning puli qancha? 150 deb atasiz. Jashichi? Ekasi 150 ming so'm. Başı boş ele mi? Bunday, başı katı emas mi? Katırak mı? Oşo, biraz oğuzı kanagan sıtırak. Yaxşı. Keyin katı sıraylı. Aka, qancha da otası bunu? 200 da otası. Yaşıçı? Жазға екасы болады. Ulağı büyürü garantiyada otası mı? 200 ming so'm. 200 ming so'm. Qayerda жүрген? Qarag'uljada жүрген at ekan. Yaxshi. Buna olatning puli qancha ekan? Jengish degan palvon chapqan. Ha, Jengish palvon chapqan at shulmi? Aqjurek degan at ekan, buni. Aqjurekni qarangizlar. Aqjurek atı, Jengish palvon chapqan at 200 ming so'm. Bu bozorda hozir. Bu atni aluu uchun qaysi nomerga chalib baylanishamiz aka? 0500 0500 09 09 91 33. 91 33. Uy alma. Yaxshi. O'ta yaxshi. 200 ming so'm. Kechinda ko'raverasiz aka. Do'stim, qancha deysiz endi? Ha? 150 ming so'm. Yaşını aytchi. Yaşın. 70. Yaxshi. Hayda. Qancha deysiz do'stim? Ko'rib o'tasың. Buni qancha ekan? Puli qancha buni? 80. Jashichi? Ekasi. 80 ming so'm. Endi nesi var bunun? Ulağı var mı? Uyurchi. Uyuri yo'q bu, paka. Ulaqqa yaxshilab chavib o'tab? Garantiya. Ayda unda. Bir salchi ko'raylik. Ulağı garantiya deb o'tadi. Ha, tushshi yaxshi ekan. Bundan da daha bir at. Bozorda to'polon. Oho, bundan da bir ağat çürüt koy. Letyat. Sal. Buna canagat. Buna ağattı köreliçi. Qancha deysiz aka ağattı? 100 ming. Yaşını aytingchi. 4 ası 100 ming so'm deydi. Ağattı. Ağat ekan. Aqtulpar. Turabı? Aqtulparda, ağattı aqtulpar deydi. Qo'zat deydi, ko'gat deydi. Buni aqtulpar deydi. Buna. Ko'rdingizlarmi? Bozorga qatıl salib o'tadi. Pulini aytingchi aka, ishlar yaxshimi? Ha, janağı alıngan at bul aytqanday. Bu satılmaydı. Alıngan at. По-моему 75 ming aldı öyle, şunday oldu öyle. Hayda. Aka, pulu qancha bunun? 90 deb otasiz. Yaşı qancha bunun? 3 ası. 90 deb otasiz ha? 3 ası. Nesi var aka? Ulağı var mı? Ulağı var. Yürü de var. 90 ming so'm. Bo'la turgan yerini aytib o'tadi. Buna qatarga o'taylikmi? Janağı aqtulpar. Qancha deb o'tasing? 70 kemi var. Tak, hazır. Buna ikinci turgan at qancha? Brat. Puli qancha bunun? 80. Jashichi? 3 ası. 80 kemi var ekan, 3 ası. Ondan keyingi at. Qancha bu? 90. Jashichi? Ekasi. 90 kemi var. Buna seriyozniy turadi-ku, brat, qancha bu?
100 de otası. Nesi var bunun? Var jogu var mı? 100 ming so'm deydi. Uşul attın telefonu men sizlerge alıp berip koyunçu. Kança deysiz telefonu? Telefonunuzu aytыңызчы. Telefon Жоқ telefon. Айтқысы келген жоқ. Қай сат? Ушул bu. Қанша дейсің? 150 деп атасың. 150 миң сом. Бышты бі? Мына 150 миң сом екен. Бышты. Азыр телефонун билип беребиз. О, чатак го мунун, Дадыл го. Сүрүп кирет го. Бер айдачы досум, 100 деп атасыңбы? Этият кыл. 150. Токто, телефонуңду алайын. Телефонуң канча досум? Телефонуң айт. 73 менен. Аха. 310693. 310693. О, чала берет. Гарантия бардыгына гарантия. Бак гарантия дейт. Бардыгына гарантия экен. Кыскасы алсаңыздар болчудай ат экен. Сал досум, бирек сал көрөлү. Жакшы. Башы деле жеңил экен. Тартканда сразу токтоп атат. Мына, көрдүңүздөр? Сразу токтоп атат. Бул деле дадыл экен, Мына деле дадыл экен. Пулу канча мунун? 150. Жашычы? Жазга 3 асы болот экен. 150 деп атат. Токто досум, телефонуңду алып берейин. Элдерге керек да сенин телефонуң. 771 менен. Аха. 15 90 04. 15 90 04. Сал досум. Салчы көрөлү. Мына. Дадыл экен бул дагы. Сал. Базарда ушундай. Бардык аттарды салып көрүп анан алат. Азыркы биз көрсөткөн аттар. Бири-бирине салып көрүп атат азыр. Aka kança деп атасыз муну? 90 деп атасыз. Жашычы? 2 асы. 90 дейт. 2 асы екен. Базарда 3-4 ат эле тополон кылып атат өзү. Мынан да бир ат турат кашка экен. Досум, башыңды көтөр. Канча деп атасың? Сатылдыбы? Канчага кетти? 120га кетти. 120га кетиптир. Жашы канча эле? 2 асы 120га кетиптир. Так, мына олатты көрсөттүк. Базарда 3-4 ат эле бири-бирине салып көрүп атат. Көрдүңүздөрбү? Мына акам да кызыгып кетти уже. Sal, dadil sal, Sal. Ушул ат түзүктө экен, көрдүңөр? Жана биз көрсөткөн ат. Бул деле дадил. Sal. Чекеге сүрүп чыгара койду. Так, мына жактагы аттардын анча-мынчасын сурай элекпиз. Бул жанагы биз сураган көк жейрен ат. Бул каранын пулу канча? 70 деп атасың. Жашычы? 6 асыбы? Несі бар мұнын? Ишине гарантия? Үйірі гарантия. Бүтөлө гарантия берип атат. Базарда мен сурай элек аттардын бири мына ушул ат. Досум, канча деп атасың? Пулун айт, пулун. 90 миң, жашычы? Жашы канча? 5. 5 асыйбы, 5 жашпы? 5 жаш экен. Асыйга өзүңүздөр чыгарып алыңыздар. Кайсы ат калды азыр? Биз сурабаган. Дээрлик бардыгын сурап койдук окшойт өзү. Мына аттын пулу канча ака? 80 деп атасыз. Несине гарантия бересиз? Бардыгына, улагына дагы. Жакшы. 80 миң сом деп атат. Айдан. Гарантия берген ат.
Attardı salıp görüp atat dağılı. Oh oh oh. Bazarga жаңы эле bir at keldi okşat, nerede bir taksir жүрөt. Ушул аттын дагы баасын билип берейинчи. Улан эке мына ал ат жаңы келди окшойт, а? Taksir. Assalamu alaykum, kandaysiz? Kança deysiz mi attı? Sizge emesmi? Kança deyip atıptır, sizge emes bolsun. Pulun bilbeysiz. 80 bin kemi var deyip atkan eken. Baş bulaqtın at eken. Görüp atat. Men sizlerge bazardağı en aldыңкы at bolup esepteленген 250 ming so'mдук atты dagы bir жолу көрсөтүп коеюн. Дал ушул ат. Негизи Ошто турат. Улagына гарантия. Фуркатта турат. Biz bilgen at. Андыктан ушул атты ала турган болсоңуздар, агабызга байланышка чыгасыздар. Аласыздар. Telefonumuz 10 kança 73 10 87 87. 0773 менен 10 87 87'ge çalasızlar. Atınız ulan. Ulan aka. Furkat'a bara veresizler. Ulan aka bir salbayız mı görelim? Bir ile aka. Su teleksler var. Buna. Gördünüzler mi? Alasızlar, suutasızlar, anan ulaka çağı veresizler. Qandaysiz aka? İşler жақшы? Pulu qancha bunun? Жақшычы? Buçtu. Buçtu eken. 80 bin kemi var. Bunal jerde dagı 2 ağa osturat. Aka işler жақшы mı? Pulu qancha? Tırşılık mı? Pulunu aytıp koyun. Bunal soda bolup atat eken. Uşu soda bolup atam? Uşu soda bolup atam? Qancha deyip atat eken? 52,5'a vermeydi atken karaçı. Buçtu. Uşunu menen biz bul çıgarılıştı Uçkun mal bazarındagı çavar attardın bağların bilip berүүnü жыйынтыктайбыз. Keyinki çıgarılışta kayradan joluguşabыз. Görüşкөнчө.